Sekunjalo ngempela kwesimanje ngithulela indaba namhlanje ngumfo wamahlobo Qhamuka Nongoma. Indaba engikuphathele zona ezokuthi amabhinca ahlokanipha nendawo emva kokuthi uKhuzani amemezele isimemezelo akasibize ngebhomu. Lesi simemezelo uKhuzani bememezela ukuthi sekukhona iKhuzani funeral plan. Abantu abaningi bashayela ihlombe lesi simphakamiso bathi uKhuzani ukhombisa okukhulu emculweni ngokuthi engafuni ukugxila kumaskandi kuphela kodwa akwazi ukuthi asabalele nakwamanye amabhizinisi. Kodwa abanye bathi uKhuzani ngenzeka ukuthi uyasetshenziswa nje la kwenzela ukuthi ahehe amabhinca ngokuthi mawubheka kuleya posti leya kuyavela ukuthi phezulu lapha ekhonini umasingcwabisane ongathi uwengamele yonke lento le i-360 life. Base bethi uKhuzani uyasetshenziswa la. Bathi mawubheka futhi iposti yoShwini Mtekhala lapho kuyovulwa khona umasingcwabisane wabo kwakubhaliwe futhi ukuthi nayo lo masingcwabisane yoShwini Mtekhala uxhase abaka-360 noma wengamele abaka-360 life. Base bethi ngenzeka ukuthi bobabili labo umaskandi basetshenziswa la ngoba bazi ukuthi bayathanda umaskandi ukuze kuhehe iy'ndimbane zabantu ukuthi bengene kulo masingcwabisane lo. Kodwa-ke ake sihlangane la ezathi sizwe uPaula wakho uJoni, uyibona kanjani lento? Ngabe uKhuzani ngempela uyasetshenziswa la kuze lo masingcwabisane ube nabantu abaningi noma wena uvumelana naleso statement? Sengihlabela phambili futhi abalandeli bamaskandi abaneme emva kokuthi uKhuzani umfowabo sengandlulise amazwi enduduzo noma amazwi esikhumbuzo kuGcwetha. Siyakhumbula ukuthi uGcwetha wandlula emhlabeni ngomhla 27 kuJulayi ngo-2015. Laba abaculi bobabili babengabangani abakhulu. Kuyakhumbuleka ukuthi uGcwetha wazamemezela emsakazweni ukuthi eminyakeni emibili ezayo uKhuzani uzobe eseyinkinga. Kodwa bathe abantu abaneme ngokuthi uKhuzani engabhali ngisho incwadi nje ekukhombisa ukuthi ukhumbula yena uGcwetha. Ake sihlangane lapha ezasiza umbono wakho ukuthi ngempela wena uphatheke kanjani ngale nto le eyenziwe uKhuzani ukuthi engabhali incwadi noma incwadi eyisikhumbuzo for uGcwetha. Ngumfo wamahlobo sesohlangana lapha ngezansi. Uhlale phansi ubese ushaya usubscribe usithole zonke izishisa.